يعني بگشتی اف پیواژی اگر دربازی یعنی دربازی گاون پرکتیکی ببین قانونی کو درکتی ل پارلمانی اگر دربازی گاون پرکتیکی ببی و اگر آشتی کی ماینده ل باکور کردستان و ترکیه بگشتی به چکرین و شورشگری ما ل ارچه اندنی کردستان و ل اروپای بکار بن ویگرن کردستانه یعنی دموکراسی کی هم دخوازن ترکیه پیش به هم جبو باکور کردستان ترکیه بگشتی گاوی کی مزنه هم دالی کدن د جبو پارچه اندنی کردستان به تایبت رشلات کردستان جی دکاره درفتی کی مزن بیام دکارن اف پیواژو بکن گاوی کی دسپیکی جبو کو هم بکار بن ل ایران جی ل رشلات کردستان به همان آوا به حکومت رابطن بستینن بکار بن درباز سیاست فنی و لگال ایران ببن و ما في ماي بنجهين ما في ماين كو لإيران جي وك كرد هاتي بن بيكرن ام دست خو بخن جبو في ام كرد بارچه كردستاني وك كرد رشلات كردستاني پر يعني وسبب بالكتاري بيواجهون باكور كردستان دشوبينين و باوري مجي هيا ك هم بارتين ما هم شورشكيله ما هم خبات رخصني مال باكور كردستان بكاربن اف بيواجو دربازي بيواجوي كو سب سركفتن جبو گله كرد بكن يعني بگشتیم دزان نزد سال کنی و زیادتر جی اف پیواجو تمشی و نهاجی 12 خاله درکتنا مریته مروف دکاری بجی بود تسبیک کامل ل دیساجی مروف دکاری بکبنگه هیکی بو گاون مزنتر بی آویتن بتایبتی هم دزانن يعني پشت شرکی وسط دمدرش 5 ساله شر نوبر ما و اف رژیم کو حکومتی کی دیکتاتور نه حکومت قاضی فکرنی کی چیکه اف گاوابتن بر دموکراسی ل ترکیه بو گله ترکی و گله کردی دکاری دسکف بی شوات جي كنت باور ناكم يعني تيربكا دبي قاضي مزنتر بي آفتن جسارتها بهم جالية دين وهم عالية ماجي بقاربن يعني زيتتر برب السياسي يعني زميني كي سياسي حقوقي بتشن وهم بقاربن نفط تركيا دا خبات خو زيتتر بمشينين وشواس ريبرابوجي كنت سفر 1000 كيلومتر بقابن يكيم دس بيدكا ام بيجن يعني دريشترين سفر جي ديساجي بقاضي كي دس بيدكا ما قاف آفتيا وهي دارم نسكني حتى جيكي باكور كردستان وتركيا ديمقراطي كي بماينده بتشكرن واف ديمقراطي ببي سبب کو پارچه دنه کردستان جی گاو زیادتر بین آبتنه. گلک سپاس بوا هر هبن. دراستی داو پیواجوی کو نو دست بکریه يعني خباتي كي زيادة ل 50 سالة ام شر دكين خبات دكين جبو ناساندني حقي خو همو افتشتاني كحياكو نها ام قرتيه جبروي كأم بتوانين لبروسيسي سياسي دا لبروسيسي سياسي و بتوانين حقي زيادة الدولة تيج بستانين جبو قليما پر پوزیتیوا پر پوزیتیوا دکارن هنگاوی پر زیاده تریج ام بنین من بنیرینی من سرکفتنی کی پر مزن چه بویا و حیاکونها کرمینالیزه کرنا پولیسی کرنا ام نکارین خباتی سیاسی و مدنی خول هندری ولات چه بکین حياكونها لسرناوي تيرو لسرناوي جدا لسرناوي ام ممنوع بوين ام همو تشتكي جمستاندنا يعني آخفتني زماني كردي ما في سرطايزم همو ما في كوكا وساوكو قليما هاتي تستاندن بس ايرو اگه ام بيواجو سر بكوه ام دكارين خباتي كي نو ديمقراطيك آزادي خوازي جبو قلي خو هيدتر و ناخوازيان بسينا حبسه يعني راستا ام دبي بنرين اف بيواجو دولتي تركياش ملكة امجي ملكين يعني نزيقبوني دولتي تركيا امجي ام دسينا قناغي كيدن دسينا قاوي كيدن دنين بنيريني من يعني لراسي دا باوري من هي بسروكي خو حياكونها حتى تشتكي سروك تشكريه وساوكو بلاتفورميك وساوكو بروجراميك جبو قليما حياكونا سركفتن جبشتيا وبو جبروا من دبيجم سركفتن جبو ميا و ام دبي بشتي رخصتني خو بقرين بشتي قلي خو بقرين و جاب مرحلة جاب قاف ديسان خباتي كي نو دس بيدكين خباتي كي سياسي نو ديمقراطيك و ات دولتن دن دولتي آلمان دولتن أوروبي نكارن ام بناوي تيروريزم بناوي جبرك ام خباتي كي دبلوماتيك دكين خباتي كي سياسي دكين ديسان دبيجم هنگاوي كي پر باشا و سرکفتنی جبو مدبه ام دلخوشین گلی مدلخوشن گلی روشلات پر دلخوشن و مخابن دولتی کی وساوکو ایران
تشتێک نەکاری ینی تو نەکاری بۆن ڕ باخوی فاشیزمێکی سیاسیە و نەکارینم بۆن ڕ نە دیپلۆماسی چێ بکەین ئێدام هەیە بەس نەها تشتێک لەسەر پێواژەیەک و سەرۆک چێکریە ئەو پێواژۆ دەوڵەتی تورکیش گاو ئاوتیە بنێرینی من دکارین ji bo hemû gelê çarparçeyên Kurdistan xebatîkî nû demokratîk ji bo her aliyek li dar bixin çê bikin. Spas xweş. Ez halo difikirim wek şexs ev pêvajo Türk dixwazin bi rastî wext dest bixin û li gorî şertê dinyayê got milletê Kurd heger çi qas hereketê Kurd heger çi rêxistin heger çi partiyê Kurd bi quwet bûn bi hêz bûn ew tim û tim dijminê me dixwaze pêşiya wê nake bigire û ya herî muhîm ji me re gerek Kurd hişyar bin Kurd milleteke ji bo me weke her milletekî yani heqê çarenivîsiya vî milletê heye ez wek şexs dibêjim ji bo Kurda ev pêwîst e dibe Kurd gelekî newne lîstikê dijmin tamamîla xwe bawerî dijmin nekin 100 sal berî hakê ev firset hatiye dest Kurda gerek Kurd gelekî hişyar bin lîstikê got berê hatine serê Kurda dewletê dijmin bi gelek komploya gelek nexweşiya serê qetleam serê Kurda da anîne heger got Kurd hêz bûn dixwazin pêşavê bigirin em pê nerazîne ev pêvajo dibe Kurd nava xwe da اتفاقك باشتر نتواتي ورا افاكرن جبو ما رخصتن بارتي نت حوجنينا تبي كرت نتوكن ملتكن جبو هيك غرك اف حركتها جو تشيب بالبيشاما يعني راستيا في ملتي خصنا في ملتي وك هر ملتكي امجي سرفراز ببن حقي ما في ما زماني كردي زاروك ما دكاربن دبستان خدا بي تسيرا دجمنا هر چار دجمن كرد بي تسيراوات بن نزل mavada got karibin xo ifade bikin yani 5 milyon Kurd heye wek netewak em netewakin milleteki Kurd heye devleteki Kurdî hewce aleke Kurdî hewce millî marşa me jî ala Kurdistan dibe were kabul kirin û ez dikarim wî bêjim rastî yani ne bi lêist dikibin heger got ne fel tê de hebe got Kurd karibin bawer bikin Kurd برازیبونا خوا دخوازن سر ولات خوا بجین دخوازن ناف ولات خوا ده ناف ملت خوا ده بجین و که هر ملت کی عرب کردستان یو ما حموش کا پیروز هست انز یو برکت نو آخر oturuyor maz oturvinen ma unen tra seken niken hatun peyni mahe pe halkı xwe pe partiye xwe موازن پیور کردنر و چی وش بیش تبر آیا روجاوا روجالات آیا ترکیه سوریه ما پیورنر یو هولتی وازن آیا را و پیورنر سرکفتن وازنا سمت شیایش از رونها اتیاد hatun inki ezin işgana şer Türkiye hatun pas Alman mikert vispun serape az şia uca inki ezin işgana şer eg oturçu bizse az vazana şer he ma ay vazen he